Kuna maku tarano opseri. Wajib numi yung mamatong pung amatara pag iwan na nungtingi pong ba ipaw kaya la pau si asdagi hanggat sa mamaru iba pau kram yan da pau gamsari. Pikli ba angang ama sumisam hati thodok sing kwang koy rabasu Manipur Human Rights Commission di so holamdre. February mapa English ngani kuntaruk tigi Manipur Human Rights Commission MSRC di utub tabadong tadro lairamle PN Bureau. Ministry of Home Affairs di matangda wahang try toy hangnubuda Ministry asigi North East Division da pau pumpi na bakhankre PN Bureau. Somorjit khut hagi basing ngasi phawi manung da sangjarak tuna lale haijagadabni Desam. Sahi try toy hena mahiroi tukunagi thabak torkibani koki narco terrorism gi landa pumina ba iyama bahaw laikidre miyang khongchata agi Iran karino Somorjit. Susapu tamna purakba talab bora kuncha mai thakre moirang PS ki osi amasung kamando ama nungna panduna sokle Somorjit harna ba honna kibasing pung ni kumari gi manungda sengtoroktra badi Indu Brahma road thingjelagani yu op pangantabi Susapu dagi nupi amana usingduna purakban pak karo tare longi heroin asam da pare amuk pau santongna miyam da pizeri Pikli ba angang amasung misam hapagi thodok singna kwang koiraba Manipur Human Rights Commission di so holamdre February mapan English ngani kunga taruk tagi Manipur Human Rights Commission MSRC di utub tabadong tadro lairamne PN Bureau Sahi kiyagi mamang dagi Manipur gi leibak asigi constitution piba protection of human rights ki provision sing kungaw na bathodok wathok kaya thotro la tagi mathakta me ahom English ngani kunhumda digi mathong khangdaba ko ki jo na ponchimba puruk kharana Manipur gi residential power yawa separate immunization logani haiduna akan ba lang hokko digi human rights violence ki thodok kaya manam thokchila padi makha tarakpada toronawi pi genmon amusu TM kasum da sing ba pikli ba angang yauna misang sing hat ki thodok sing tholok amusu Manipur Human Rights Commission so bondar leiramle February tarom do English ni kumanga digi tain thuswa Manipur Legislative Assembly was suspended emination da thamlaga numit adudagi tha taruk-ki oina president run gi lenga tengkha anirakta lehelingai serakta lan asigi tamthiraba thodok sing langkap tawro matung lenga kan asigi matam sahi ama hagadaba numit rendaba ngachilaba February gi tarik mari English ni kuntrokta president run lakholaga numit adugi nuthinda anawba lenga ama sak lawgan ni khalakwa pradagi amu hana lan asi phibam uchi ga amu hanjala podona thoning daba misam hatu thodok sing toina thokchila kwadigi miyano thodok sing asigi matangda Manipur Human Rights Commission da kanaguma kanagu singa pidisler oiduna thoina wakatna dhabusu moksa ona tamthiraba thodok sing thorakwa commission gi makai digi su motona da wakakon thokpa kesan lokalaga wayan chathaba wayan gi matu ina mari nainaba authority da direction pimna simba gi thabak sing thar di trigwa karigino haina hanglakpadagi pawsi asina commission asi hoji hokari karama pimda leribiga haiduna nun nirubada kuchi siraga utuk tadona targa leramba tenare miyawni maikadi commission asina hantak tholibo thodok sing asigi matangda su motoda mathau taba kesin lokalak riba karigino haiba wang sing anglarakta natana miyoi kharana commission asu satuna wakatna ba honorubada masigi thabak korom sing sap leptuna leramba henarakpani hairi miyawna hangrakpa wahang amasung tenakpa phibam asigi khungur nirubada oiramniba phibam di Manipur gi miyawna constitution piba aksi phangjanaba amasung makoi punsi ngak senbinabagi thabak mathau tare haibari kumja in singa maga samapon makoga nipan di June gi kuntarita Manipur Human Rights Commission ni kakibani ahanba hogdorakpada commission asigi tangai phadaba 4% amasung member sing haptuna tawham thokwa mathau sing tawlamki state lenga ki maikadi mau anobi dawna thabak namambasu matang kuina sana commission asigi leifam thokwa 4% amasung member sing leitabadagi masigi thabak thorom sing sab lebro matung senior council khaidem mani bu ahanma member oina hapnaga iting 4% oina thabak tawlaki mahaki matung dana justice Operendu Pikasa UP Sabu 4% oina haptuna commission asibu makhatana hingalaki waidik laibak thibadi UB sana commission 4% oirambadagi matam surudana August tarik mari ingisingani kun mari da pham asli potha ram matungda numit songo ho ma toini August tarik kun ingisingani kun manga phawo amu hana commission asi mapu pandabagum thamlaki pima asli commission gi hangdu lerakliba 4% pham men simbina ba hai
कोर्ट फाउब अगस्त तारीख कुमार इंग्लिश कुमंगा नोटिफिकेशन थोक्तुना फेब्रुआरी 3 इंग्लिश कुरुमदर मेंबर अपॉइंटमेंट पीब के खगेंद्रबू चेयरपर्सन की थबक पांथोकबगी अयाब पीरकी कमीशन असिना लहौना हिंगलहलबनिना मणिपुर ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट की प्रोविजन सिंगना मियांगदम पीरिब खुदोंचावसिंग फंगलगनी हाइबगी थाजब लेनकी लाइबक थीबदी फेब्रुआरी 3 इंग्लिश कुरुमदर मेंबर ओइना अपॉइंटमेंट पीर मतुंगदा चेयरपर्सन की थबक पांथोक फावो याहनखिबा मेंबर के खगेंद्रगी सुमतम लुसिंखिबदगी चलिब सही फेब्रुआरी 5 इंग्लिश कुरुमदरुक्ता हौदन मणिपुर की ह्यूमन राइट कमीशन असि सोर होन लेरंबा थेंगरखिबनी मरम असना माइकई कयादगी मियामना हौजिक पिलिबा अंगा अनि यावना मिसम सिंग मथंग बोम तुहंदुना हातरी थोदोकसिंग ख्वांग कोरपदा लोइनना थोदोकसिंग असिबु यानिंगदबा हौदोक्तुना हरको मियाम सेक्रेटरी माइकई गाइ तक्तरको सोपन सिंबा या यूरोपना मियाम वकफम लेत्रे हरदुना कमीशन असि लेंगाना होनन सोर हासुंदुना होरन ममथौ तारे हाइना सु फोदोरनी पनबा याबदी कमीशन असि लंफेन पाट कोर्ट कॉम्प्लेक्स लेरंबदगी होजिंगना इम्फाल ईस्ट की पैलेस कंपाउंड की प्लॉट नंबर 10 गोंबिदा जीरो ता लेबा जोइटी प्लाजा दा होंगतुलो लेरकलिबनी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सु की मतंग वहंग ट्राइ टू हंगुबदा मिनिस्ट्री असि नॉर्थ ईस्ट डिवीजन पापम पिनब खनखरे ह्यूएन ब्यूरो हारमदा मणिपुर डिप्लॉय तवा असम राइफल सिंगा कुमजा इंग्लिश अनि मंगादा मणिपुर की कुकी जोगी मिलिटेंट सिंगा अम्ब्रेला बॉडी सिंग ओइबा KNO अमसुंग UPF का सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सु तौरकरा मतुंग यूनियन अमसुंग मणिपुर नेंगा यौसुंदुना कुमजा इंग्लिश अनि निपान दगी सु एग्रीमेंट क्रिएट पिनरन सु फेब्रुआरी 9 इंग्लिश अनि कुमरीदा क्रिएट पिनब दे यावबा मणिपुर नेंगाना एग्रीमेंट असि दमदा हंदोकलगनी हाइदुना वारेक लौक्रबसु यूनियन नेंगाना ममांग सही 2025 की सेप्टेम्बर थादगी हौदुना मणिपुर नेंगा की मरी लेनाबा ऑफिशियल सिंग याहोंदना अमु हन्ना सही अमगी ओइना सांगथोलकिबा एग्रीमेंट असि मताना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दा तोंगान वांग टाइगर हंगबगा लोइना मरी लेनाबा डॉक्यूमेंट्स पीबी हाइरुबदा होम मिनिस्टर की वांगसिंग असि पाकु मिनिस्ट्री असि नॉर्थ ईस्ट डिवीजन खुंगदबनी हाइबी ऑफिस मेंबर अमा थोरकरे वांग टाइम असि राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट 2005 की सेक्शन तरु अमन पीबा अयाबा मतुना न्यू दिल्ली की नॉर्थ ब्लॉक ता लेरिबा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर CPI और नॉर्थ ईस्ट डिवीजन दा हंखिबनी ममांग थागी कुंट्रा मास कुंट्रा इंग्लिश अनि कुतरुक्ता सुगा मरी लेना हंगबा वांगसिंग अदुदी सु एग्रीमेंट की मखादा लेबा कुकी खुलाई पाइबा ऑर्गेनाइजेशन सिंग मसिंग कयानो एग्रीमेंट असिना कौंसिल ऑर्गेनाइजेशन पुरमकी ममिंग सिंग अमसुंग अकुबा सिंग पियु सुगी मखादा लेबा अपुनबा कदर मसिंग कयानो हाइबदु ऑर्गेनाइजेशन सिंग की ओइना पियु सुगी मखादा ऑर्गेनाइजेशन सिंग असिना डिपॉजिट सरेंडर तौरकिबा नोमई सिंग मखन अमसुंग मसिंग कयानो डिजिग्लेटेड केम सिंग कदाई कदाई दा लेबगे केम सिंग असिदा लेबा कदर सिंग मसिंग कयानो सुदा लेबा कदर अममंदा थागी ओइना पिबा साइपेन ओनरियम न कयानो अमसुंग सेंपम अदुगी मनुंगदा सेंट्रल अमसुंग स्टेट सियाना कयानो सु एग्रीमेंट की तौरपदगी अपुन बसेफम कया सतके हाइबसु हाइबा यावना सु एग्रीमेंट की ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉपी ग्राउंड अमसुंग एक्सटेंशन रेन MMN सिंगबा तौखिब्रा तौखरगना मदुगी सर्टिफाइड कॉपी पियु सुगी ग्राउंड नागना चनबगी दम तनेंगागी माइकैदगी पुथोकिबा मॉनिटरिंग अमसुंग वेरिफिकेशन सिंग मेकानिज्म करिनो सुर ग्रुप सिगी मनुंगदा ग्राउंड रूम गाइबा यावरगना मदुगी अकुपसिंग अमसुंग नेंगाकी माइकैदगी लखोरपम थबकसिंग पियु सुगी कदर सिंगी बायोमेट्रिक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन लौरगना मदुगी अकुपसिंग पियु हाइबा यावना सुगी केमसिंगदा फाइनेंशियल नत्रगा एडमिनिस्ट्रेशन की ऑडिट तौखिब्रा लेरगना मदुगी प्रोफेशन पियु हाइबसिनी RTI की खुथांगा हंखिबा अमसुंग तानबा वहंग अमगी डॉक्यूमेंट्सिंग असigi matangda RTI एक्ट की सेक्शन 9 की मखादा पीबा यादबा यावरबसु यारिमखे नन सेंसिटिव ओइबा सरुसिंग दि खन बियो हाइबा वहंजु फोंदोलकी हाइरी RTI की एप्लीकेशन असि न्यू दिल्ली लेबर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ममांग थागी कुंछादा फाइन तौखरा मतुंग थासी अहमदा मिनिस्ट्री असि ऑफिस मेमोरेंडम अमा थोखरे मेमोरेंडम असि कॉपी अमसुंग RTI एप्लीकान असि दे यहलकले हाइरी मिनिस्टर न थोलिबा ऑफिस मेमोरेंडम अदुदा फोंदोकपसिंगी मनुंगा मास कुंछा इंग्लिशिंग अनि कुंतरुक्ता UPF अमसुंग KNO ना कोंसिनबा मिलिटेंट ग्रुप सिंगना तौनबा सुगी मतंगदा हंगलकवा वांगसिंग असि मिनिस्ट्री सिना रिसीट नंबर 6 अहम की मखारा था असि तरेता फंगले एप्लीकेशन असि मिनिस्ट्री असि नॉर्थ ईस्टर्न डिवीजन का मरी नैना बनिना एप्लीकेशन असि डिवीजन असि द इंफॉर्मेशन पीनमगी फॉरवर्ड तौरे हाइबा अफम खलकी बनि हाइरी ऑफिस मेमोरेंडम असि द मखाता ना
libana wangsing asigi pakum atopa CPI or public authority na pigidaba oirabasu mari denaba authority aduda athena transfer tawraga loinana wangsing halangriba applicant achidisu khangadabni haina phogdor ki hairi office memorandum asi ministry asigi under secretary Biswajit Kumar Kutada thokibani aduga RTI application asina uribo uthaujam ekai digini thaukongjam Rajesh Toba applicant amana file tawkini panba yabadi ngarang okoko mina miyanga loinana chief minister Y Khemsanda hangkiba wahang tariki manungda taruk suba wahangda Manipur government su abrogate taholodra haibo wahang su yakibani lar asigi manungda kuki national organization KNO amasung United People's Front UPN na usiba kuki jogi militant sing ground win tugaiduna lan asigi option haibadagi Manipur miyana muruina tapaki miyusina su agreement abrogate tawgadani haibigi akanba demand matam khagi mamang tagro lakibani somorjita khut thakiba singna ngasi phawgi manungda jangjar lale haijagadamni Desam leibak miyang gi thabak tawriba Desam gi advisor bu miyoi khrana maikum uplaga kaithenda ikai phiruk khumanduna kowai norga khut thagiba sing hayeng phawgi manungda Desam da laktuna lale haijagadamni natabdi khut thariba sing masakka konana miyamda mamangda sabak phalaglagani haina Desam gi general secretary Thaudam Sanjaina phongdorkre ngasi nungtin Imphal gi net north ewachida leiba Rajmidi city da pangthokpa pawgi mifumda mahana wafum asi phongdorna makata na hai ngarang kokobina sindna pangthoki ba miyamgi khongchet adubu hijack tawduna sarangna thon kiba amadi Desam gi hanagi president mayengbam somorjit bu ima kaithenda puchindra phugi ba tawdu asi puruk asigi national pride amadi dignity khut thabni hong asi Desam na awang matha ka condemn tawi masina uthoroni bise ekhoigi kunaidan nari daina amagi moyawongni Kulagi memority da impham asi kadai phawo kaithar dabge amadi ekhoi na wakhan kharma matamda achum arang khaidokwa ngamadre tapak takoni hodo asi masagi tongjaba khargi damak yenomi singu maru phangna muthana ba honari ba fru asigi yengnaba singi noktunarga fru asibu kannaba changsaliba miyangi khongjang asibu lusingi ba CEO so sing muthana honabani CEO sing muthana ba honarakwa haibasi fru muthana ba honabani masagi atongba khargi damakta mama leba fru pu yolaga saba thagai maitan asibani akhoi asi poksi wargi agent ne amadi kuki narco terrorism gi misangi yamna thamoi sokwa ama hairagadi akhang kanbi mitai ima singi markta kujo khradi masagi atongwa khara phangnabagi damakta masa subu sagan paina chitholaga sa singi sarak tamhannaba langthokpa ngamlakwa sini masi ima singi kunaida tin taba hokpani ima singda tarangiba tin asi matam sana phado hokdabdi kunai asi mukigani leiba miyangi ihori yaukhanduna miyangi ihobu maikai lan lamjing naba honaba miyoi khujok khra maikai lan lamjing naba honaba miyoi khujok khra amadi imagi maikung uptuna masa sing sagai sagi disat tatpaching gi sina thoktuna sarak tangaliba miyoi sing asigi kuyonungda Desam amadi Desam seminariba luk sing di kedongde yauge haibasi leiba miyanga hazabi portrei nakan amamda Desam gi hanagi president M Somorjina phongdokhibda sahi trakre henak oijaba thadokuna miyangi thabak tawdru lakpani kuki narco terrorism gi landa pumina ba iyamba phawbo daikidre achum aram thidana atamnana na migi career mahana bo honara pasu moisina leibak ki thabak tawdru lakleba ithau asi kanago mioi amatana athay mangamloi masina hena isang thawna leibak miyang thabak tawnaba thona piba oina toi ngarang thawdo adudagi aigi amasung kokomi Iran karino khongchat asigi mangwena kokomina miyam na khongchat asigi matana marik chumba wafang sing thamdona tangkrabani masigi matung ina CMD unati adu wahang dipisalam ne haiba wafam mayek sengna thamlaba su khongchat asida saru yariba aibu atamna na miyoi khrana live attempt tawgi mong khut tharak kibasi yaningde akhoi mayam amato oina punsindana furuk asibu muthana bonaiba miyoi singi makoti furuk asi kannama on hawda de khoi mukhagani haiki makha tarpada susa fu tamna purakpa talab bora kunsa mai thakre marang PS ki OC amasung kamado amanungna pan ni sokre Has kita amasuk tarik kinola ba ahing da tonawi amasung tonawi awana kaidal bom kapsul tona imung da tamliba tumliba